Došli smo ovdje da o nečemu porazgovaramo. Mali, puno slušaš cajke. Koje cajke sluša? Nučija on sluša. Premlad je za to, mali. Ali Nuči ima dobar bas. Dobar je Nuči, nekad se poslušati. Pokazat ću mu ja rap. Šta su prave pjesme? Tupac, Lil Pump, Kanye West, Snoopy Doggy i još mnogi. Pokaži mu Tupaka, najboljeg repera ikada. Travis Scott je dobar. Travis Scott je dobar. To nije pravi rap, koristi autotune. Travis je za popizdit. Imaš pravo, mali zeleni. On zvuči baš kod ruin, a njih ima puno u galaksiji. Ali ima potencijala. Neka mali slušateljte, ja ga ne bundiram. Jebota, mi smo uvijek repčugu slušali, kakve cajke, sad odjednom to uvjeću, mislim, kaj to mali sluša, daj da mi pusti mi kaj to sluša, mali. Pa malo šešem cajku. Vum kad ne opije, glumi da je stena, vum kad se opije, nestane i trema. Dobro smo mi crnci, jel koji kurac cajkaši tu neki. Nek mali sluša Thompsona. Ajde.